fiti ani asese ne din and your friend saying mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baby a me hwe bia ma change afro and maba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe Abusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so for money aba ekeskapa ena motimini na Ghana wahala dwumedie ena ebre asosayede ebebe som ahwefo eni etiefo na nanse de je se asofo ensema na esore ewo eyewo mayimu sofo esore na wobie na no ka bibi se kinna je se timemufo ene eye ebiemu so wo man no emu no na ensem no adane ebutu acheso obia timebubo na adwen edeche eye nyame nipa no enam ne nsenkaye bia wode etu edwa na ebusuafo ebiem asan esi achese yen papa eye pastor Mensa Otabil wo babontina sentem de yenim se wono dem ye ni teachings wisdom teachings ne won ko ne bande dane da wota eye ewo eye afidie eso ne life ebi won so programs don't want na wo ye na enomo na chese wo de eye ne wisdom teachings yibi ahihye eye eso a wo kirekire eye enwomam chese wo bi wo hono mu a se agokansie bi ekoso a wo betimi afakwati kwan so ama warene ebi won so befa eye genuine way no eso na wo de arene na nsuso ni nyina mu no de ofa eye genuine way no ena nkonimdi abote no wotimi edi ne kase because onimsem wonam kwan a etene so ena wodi nya ye enti no wo di de na woni se wono de wan fakwati kwa bi enti na ni je ohwahwa no ho ewo abodin no mu ohwahwa no ho ewo dwumade edi esi ne na so anaso ohwahwa no ho ewo yesa tumi a yede amano no eho nanso se koba se wo fakwati kwan so na wudi udwuma na so wutimi ewenye eye akansie no wutimi de enkunimdie ewo akansie ni emudia ena mo se wan fa kwan paso ni ntino wuntimi nji wani se de obi anko fa kwan paso ebeji nani esi efa ena ebiem nsoso no wuntimi mfa saa akonya no wuntimi mfa saa eye nkunudi abotire no enwawa wo ebi okrampa wudrum pepe so obi krampo na eye wo se fa wo tete anase eye wo se fa eye wo hu esie na no ena ye papa edi nsem no etu eye edwa je se wo chiche mu no wodi etu edwa ese He can have the reward that he deserves because he cheated, but that doesn't make him a winner because he cannot win with his attitude. We ene eyene nsema wodi etu eye edwa na wodi tu edwa ewie na woto eye nsembusa elo no anso esa eyi ne ho ano ese o say how can a person win? Self-reliance and determination is one of the greatest key to winning. A winner is not a quitter, and vice versa. A quitter cannot win, and a winner cannot quit. This is because there is no reward after giving up. We ene eyene nsemo wodi etu eye edwa ena chese wodi etu oma Ghana for ewiasa fa na nyina hu se eba na kansie mu na eba no se ye pribibi ehwo a de wonam kwantene ne eso no wonom ena wotimi enya eye abasobode no na abasobode no so ye dem efata no na so se obi enam kwati kwan so ana wo chiti wo kofa eye ademude ne won kone ye ka asem no ne edi asem no ede emana sa eye enigiem ene sa ho se penal oya yede ema no wontimi enye de ezebete ewa abonte ebra waduru ni pem because onim se wafa kwan paso ena enya ye na no obusa se hwan ena ebetimi awenem obi a obetimi awene yes obi a wo ye reliance itimi ye obi ebetimi rely on eye that person or determination or wadwin po susu ya ebeboa eye dwumadi a wo pese wondie no na obi a wo wene enya de so wokwete ena do ta kwete bebre no enya de so se wotimi eye den akukọ ne ekoje eye franka no abotire no enti se ye betimi aye bibia na se bibi betimi akoso na nkunidi etimi abade a ene ewo se yemfa eye kwantene no eso na enom ene beboa na ye papa ede eye ne wisdom teachings yi ewie ye pe ena Ghana for so ensem no emu na ene le binom se we dia se we ya working pan dia we dia political way pan wakono no
a political talk and or the ababetu jano wo pa kire se abato no wo bi awiem na edibedi nkunim na ebiem nso so no se wo wie na didi nkunim a na je se ebinom hu ne se oka e de tia MPP fo ebinom so hu ne se wo ka e de tia eye NDC fo na abusuafo mo ma ye hwade o so wo bi kokoye sofo wo bi akokoye nyame nipa because of say wo ye nyame nipa anase wo ye nyankopon anamusini entino se bibi koso e wo man mu na enkoya wontimi nka na anase se nyoma e tochema na se bra wo kyerɛkyerɛ bra wo kasa se nyankopon prompt na anase se bibi na adwen krampo atwe ekokosi so enam se yenim se asem bi esafo ebi asem bi apum ebi a wo ka bibi quotation bi na ne aye de ekoso wo memu akwakobo ahia na enu ntu wo de ye emfato ho a ne boni a waye enesen anase se de ni kwasa asofo ekatimamufo asem eni kwanza asofo ede wo mo ano eto eye chese nyoma ekoso wo eye wo mai mu se ekoye se nkoye ni kwasa wo de wo mantum because sofo kokobie na no kan bibi efa manyo ko bi wo se de we ya ye anke ye sei na se ye sei I say wo ye party wo ko ka eye we susu ede ye sei or your party be aim. And to Dan ye be criticizing a year asofo. Dan ye be ma woman sama media doom woman. Ye be doom a year a janana because for do one more be baba beka. What share said the Ghana for anything for be responding to a statement now. I feel crampo one kabim. Na akwa ye and some fufro. Na afi akwa ye different issues say I'm anka ye we aban so de anka obeka and so nsan say nye we aban so nti wase waka na no atum enti be say me hu say asofo say wo mu ni tumi e wo man ya wo mutimu say wo mutimi ka wo man ni mu ensem anam ana say enye no kwan so enye de etere say wo mu ede wo man no to eye o man say because ye hwe enkane a suafo ne time na asofo na na wo mo ehwe ema enyoma ekoso ewo nkronkron no eso no etimi sipi wo hene krampo nti bibia se okofre sofo a wodi makro no enzo so enem na mafo ene ye modern Ghana 21st century sofo ko hunu sem amamu a ekoyenkoyi no kokokape yesi won pe party na sem enti se asofo nka wo ma no ntum ewo de ekoso wo mamu na wo man no ense na wo man no empo no wo man no enjija na ebiem nsusu no se wo manka na se bone eto a ye beblem ye ho anase yemfa so bono empo asofo no ebusia wo hwe papa Pastor Mensa Otabil Mensa ma wodi ebebetu dwa ne se de Ghana for a react to Mensa na de na so betimi aka e de afam for de nche no ebra e wo too much GH comment section if you like videos na share all the social media platform so follow your IG page near Twitter page so too much GH _ Facebook too much GH meeting e de ekwesika pa makramo too much GH. We did that Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbring. Won me kan mo ni hwe Too Much GH. Too much GH, we too much. Na me so me I'm more fire. Yo. Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no. Subscribe wo na ehintasem. Ensem a ebuafa on my Ghana so. Ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo any Ghana for more movie yourself and I recommend Too Much GH.